कसम पाकिस्तान की गैसा इस्लामाबाद की सिंजी फोरांडो सिलन साबा शिबास शरीफ की लहंगा मंगचेरो कोशा शेबे लुनशे नाम की ठोजो गु छोगजो सदीद संजुरानी दुंतु नाके थमचे फु युबजे सिंजी आरिफ अलवीनी सिलन सुबा इमरान खान दा दवा युबा था नेगो शुदे जेगुर जामे बजे दु पाकिस्तान की डॉन न्यूज़ की नेजुनांग लुनशे सुमजु सोशी ठोजो गु छोगजो दुने थमजले युबजे दु शुंजिन साबा ने छेपसी छोबा मांगबु नांदे छेबा ने ठुबयु छोबा जो सिलन शरीफ की छोबा पाकिस्तान खाजे थुनजो नवासम PMLN था पाकिस्तान में मा छोबाम PPP नी ने पाकिस्तान की छेपसी पे खिमक्यू छिमपुनी डा ठोल क्यू छायु थादु नांदे छेपसी छोबा शें खाजी योबरे पाकिस्तान की सिलन थिंग सुमला नान्यो योबा सिलन नवाज शरीफ की फुबिन थादे सिलन साबा शरीफ जुबे नांदे की छेपसी छोबा खागी जिंदशी पे छे जुनिन ठोजो ओमेना इमरान खान की गुटी की न्यूबर देंसु में पे वशो फेने सिलन खान पी योबरे Shung saba chizam ne yu yemeni ta yulha de yu kan sena gegam na penjo zebe gange mangbu yobatang silun suba Imran Khan ki chepsi choba Pakistan ki Tehreek-e-Insaf ki chozo thimi mangchewa chozo ne gongbo shusin yobatang kirget zemusen ken thakjen ne chepsi bar kyurwa silun suba Khan ki ngogo ngamdun choshin yobje geyong wudu ngabu choju gundun de ngogo ngamdun chobe kabla khom bygen sui gyapdo America shung yoba gunzu che yobje Nisheng Tonge Karachi ru ngogo wa chu shopi thola ngaju ari gyabjo wa chola memotab gi yu Urdu के ना इमरान खान ngaju kheda nyam tu yu sebe dalen dandu इस बात पे एहतजाज कर रही है Sente ngade thozo thumishiki ngaju guti thangbo megen chola ngogo chigi yu khonjur kubgya yu phadu ngaju amerike cheyo chagyu chamjo chegmare Imran Khan gi gergi wacha da khone chedu jugmere khongi ngaju ngawan da jigri chedu jugyore Shung sabe gyabla America USAbe gyunzu chebala America shung ki ngolen cheme ba mase Pakistan ki shung sabe theni juntam rechi judu Salam khala thembe nezunam chokji gi nyendu shuken sunam yanzom yin